Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Bibi sama Tina. Yuk ikuti Bibi teman-teman nih, mencari nih teman-teman. Bang, ayo kita mencari nih teman-teman. Ada apa ya? Wow, di situ ada ondo-ondo teman-teman. Wah, sama Ipin teman-teman. Wah, kita ambil ya teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Wah. Ondo-ondo sama Ipin teman-teman. Wah, kita cari lagi ya. Ada apa ya? Di sini ada apa ya? Wow, di sini ada mobil pasir teman-teman. Wow, pantesan aja ada itu pasir. Wow, kita ambil. Wow, ada lagi nih teman-teman. Mobil polisi sama mobil ambulan teman-teman. Wow, tuh yang merah nih. Wow, mobil balap nih teman-teman. Wow, kita cari lagi. Ada apa ya? Ada apa ya? Wow, di sini ada mobil balap yang warna biru sama mobil truk beko teman-teman, mobil beko nih teman-teman. Wow, kita cari lagi. Ada apa ya? Wow, di sini ada kuda teman-teman sama pop siput teman-teman. Wow, kita taruh sini. Kita cari lagi. Ada apa ya? Wow, di sini ada mobil pasir sama mobil ngangkat mobil teman-teman, yang angkat mobil nih teman-teman. Wah, kita cari lagi. Ada apa ya? Wow, di sini ada tayar teman-teman. Wow, ada warna biru sama merah teman-teman. Wow. Wah, yang ketinggalan nih teman-teman. Warna hijau sama kuning nih teman-teman. Wah, kita ambil. Wah, teman-teman, kita cari lagi. Ada apa ya? Ada apa ya di sini? Ada apa ya? Wow, di sini ada boneka boba teman-teman. Wow, yang rasa vanilla teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wah, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.